ye po bi a oye spiritual person pa ye wura kene Agyapong oye sunsun ni papa ye wura kene Agyapong ono sori na osori mbre bi etwemu no me nka bi ma ne de na osori etia nkrofo a omu se oman no afanya medwuma so se oman ni bu amanfo obre esisi amanfo gye omu njapade efuro omu nsem eno no sori ntia but wan sori ntia edifo ana wan sori ntia nyamedwuma e wo oman ni into a spiritual man kra chen bawunya wo hwe Ghana in spiritual side nyankopon de Ghana nyina ahye NPP force party ni man kasa ye ba en physical party no man kasa o wonto mo asi ha odo bisa o monte say NDC for se campaign so na NPP campaign NDC campaign ye betimi di t-shirt ama NPP ni bi sha won chema amanfo se o yi shirt ne keka ma obi ahya koye campaign oni oba hodo ogu ni dem NPP for so no mo ban no enye saade anka NPP dia community problem wo Ghana akoye party anka betimi atena so afa Ghana kopem so no abeka se wesie fira konya ne so NPP for there in spiritual side omo da for yeah obi ani kun obi ada in spiritual side obi osunsun ni pe bi ani se NPP for spiritual side and their tools NDC spiritual side na bomber ana NDC for omo your spirituality peoples ade NDC for betimi aye wo sunsun NPP ntimi ye wo sunsun I will say more about Edibatu Maji, so I had a trending news, breaking stories, political shows, and a spiritual program. And I am Abribia, the Brodene, Yatnasia, Yaba spiritual program, Yabora NPP party, soon from a day, and I also our party, Saturday, near Ghana for the donor, I can say NPP party, woman is soon at the period of 4. Woman and Yana wants some more can say NPP no air party here, they have the men. Now, so sad with the Camesa, men now one men now and a cause problem no at my party. Or what can I compare upon the point? They will say, oh, can a bear more base me upon a DRG NPP party, so now so can answer no, and say simply but I know one come here saying before now, and no our problem. Ya call about me, I come near Dr. Muhammad Bomyaswa. Ya can't send Pafano, near Cancer Boneso Efano. If you should catch, I said, another dump of good for the buy, no, about say party. Honorable Alan Martin, so no party, no one I just say, oh, now you be a good dimmy power party, Macocasa, Impuna, Impunaso, a baby actually not free Alan Adan party, no idea to away, and not Ghana for HSN and the air cost and your person from Nasa, the Bia Tochima, Ewo NPP, Akachi, and my boy Eddie Penny, Sumira, ya, your friend said Jataba, and no ever the chunk of Moniabo Resons names as a day, and I air cost Ewo NPP party. Joso and that ye bow one chair, yes, some not a boko, ye be sasse before ye battle 2024 abano. We ye Nicoba could be a motion come at the far NPP party. Previously, no shall come so far and this party open. NPP, they like a mess, I will come to now shall the farm and boom. Many came to say again the course one, and mass come to farm. I see, Michia otiefo ne obi ohwe bia ne wadwumayefo nyina mesechia Jataba Empire church members nyina medawase se obisa meda questions we I say obade otimi de numa asem fa so de manipa nti oba de ne first me second ana nipa na me de message ne man no o third ti me ye de man me na me de man o ti de me de man no ana se so ye hu atwa okay na you say yeah come share the bar oh yes sumafo me sumafo ina what deliver yes ti nipa na deliver come share the man no was where you put my son and function. So what you see? Hey, no, enti nipa femu no
otimi ye bibia ada so obetimi ada ontu anamona so de fa me so de man ebia wontu ebia obeda ye be ka che so ye fa se ebia onye enti nipa so de na ema nyame enum asem mbem na me de free e de man me am de man wo mo no eno ano odefo se wokase nipa so de na ema nyame enum asem mbem a enim se nyame wokasa prekope nyame so ntwantro enti ebia ye kwa akansi na se nyame afa so akase akansi ya ye koi eyeme e na medi mu nkunimu a edi ne besesa se nyame nyewie fa nkunimu ni ma mi asanka won fa ma enti nyame akase na medi nkunimu adwuma be biem na sai won wo se be won se ye de ade emma ye ye ho adwuma onyankopon fa ade emma sa terasa akwa ye de message ne ma anankom hye ne ba ana edi ye ni ba na ya ka cho se abena kwaku nyankopon de message ne ma me no sawo ebi abetumpon betoka next year na betoka this month na mum yes ade we ansana message na nyankopon de fa me so ema mo no aye adwuma enti ade bi aba wonche ye ho adwuma including car kura wakoto ne mono kura no be ye ho adwuma sana watanamatu wa ye ho adwuma huntimintu ebi ana problem bi ye den ewo ho enti nipa de otimi sesa nyame enum asem ba nyame enum asem so nyetoro enti nipa timi sesa nyame enum asem na se nipa no ohunu se anamotu yotu amwa nti obesan nechi asa be gina nyame enum asem biem ama ne to anamo ewo sa kwan ne so a obetimi asan deliver the blessing. In this case, not just say near who nyame fa so kai no e ma wo deliver the man NPP for wo ma nya ho adwuma na o man tu ho anamo na me pese me kire se nyame de o be fa so wo be kan wo ba nipa na de message ma no no ye problem. Odi for se wo bi so e ka se nyame oni election eni twaka nyame fa abato enti wo mo e hye nkom de call eni bi wo mo nkom hye no ambewu nyame fa sa kwa we so me yeku se abato wo fa nyame ho a wo di na se abato wo fa nyankopon ho pa because politician be bri kwa asori ko bom pa yesere urade enti adenti na nyankopon ntie ni se e bia wo wini power because obi ewura asori dem ekosere nyame nchen moa enti wo na wo pe NPP edi aso na ebia wo pese nyame boa wa wo be wura aso de ba kosese awurade boa me na me mfa akonya ne ye de endi so nyame so betie enti adenti na nyankopon wa mfa politics emi so for be ka se abato nyame fa ho de a anka titiru ni Africa anka wo nyame ase mi say ye pa because e ka me say president Africans enye ni nyina no eye bomo amobambo man na bro enti enye se ebia nipa no eya kense ne kwagosi o ma ye campaign nye na asem beto yetirimu no onu ne ebehwe so ato abana man dem se nyame beka se ebia me ka kire makwadi for e se ko ka kire wo man ne se abana wo mo kwa akoto no nipa so masi bi e na me nyame meyi ne ntimo to abana man sane de bi ni ho nyankopon yi Solomon sorry nyankopon yi so e de ne tena Israel for so by later obetray nyankopon nyame na yi no but obesey ade ma osane nyankopon nyame kopon say nyablabla so what you say nyankopon the blessed the book at Nebuchadnezzar but obenya upper hand no oni nyankopon say nya problem ama nyankopon ma ne da ne ya aboa ekoda nwure enti nyankopon otimi pointi obi say ye de dibre ya hye wonsa but nipa su ene ne ban e change so what you say nipa ni sika uhu ni different but so be ni sika no ya ho maso ntibano ka se me chiro emra na mi petumi abeye nyamedwuma no be datwea mountains ma kwatwea mountains sa me ko ana mi busa awurade se aden na mi petumi aye na dwuma na mi hu so di tumi bia ma me me da ho be 4 days time ana me hu se bofo bi pie me da ye
ana o ka kire me say nyankropon se on fa sa message we mmere me say se o mani patumi se di pamfanye na djuma enkyele ni pe nya homaso enti o mame ya bre ansa no di tumi na mame enti so de mame wi a na me hunu se ma de ma bre enti me tumi ni yi se de me nya homaso enti enye nyankopon ana choose nipa e de ne tena hindie so but ahomaso eni peja ni sika bi etimi mani peni nani etra yes okay so what you say yeah 2016 ye ba beto aban so penny revenue wo so bempa e be tre se bibia di adanse se na na dan kwakufu ado ene bedi nkuni ye to aban ma ni di nkuni 2016 2020 o sai di nkuni afei nana amemoni be kwa wiye no na ni ebi mu e tag ni se na na emu ade na apagya ne ho so ase okọ dwaba ase kra na ahemfo te ho anu wa instruct se o mo sori nyina ho enti ne wo kan se nyame timi de tumi ni mu obi ne wo mahomaso no obetimi aka se NPP party no nyame de Ghana hye wo musa na ahomaso e na ma party na be wi se ya wo hwe Ghana in spiritual side in spiritual side nyankopon de Ghana nyina ahye NPP force spiritually nyame de ahye wo musa complete then ye den touch man party ni man kasa ye ba en physical party no man kasa o want to mo asi ha o do bi so o mo ntse NDC fo metimi aka kire o se campaign so na NPP campaign NDC campaign ye betimi di t-shirt ama NPP ni bi so won chema amanfo se o yi shirt ne keka ma obi ahya koye campaign onyi oba hodo ogu ni dem ya wade mena me ka kire o de NPP fo su no mo ban no enye sa dia ka NPP dia community problem wo Ghana akoye party anko betimi atena so afa Ghana kopem so no abeka se wasie firi akonya ne so but omunim ntotoye 1 in kabom su ni bo yeah nchichemu bebre wo party but NDC front sa wo kasara na wo kire se nyame de party NPP party no de Ghana hye wo musa senko mu abeka sa fe de ye pese ye betina so be ni esifo se ni ekoso NPP party wo hwe sunsun fuma de na ekoso NPP for the in spiritual side omo da for yeah obi ani kun obi ada in spiritual side obi o sunsun ni pe bi ani say NPP for spiritual side dem dia tools but se omo be sore a akeka ni omo aboma omo sa be gina yeah simple cry because me am gina me sunsun ni pa me sunsun juma me wa sore me wo empire edom gumina ase ba se me hwese enioma techema enioma ye basa me na metena se ne me hunu se de empire yi koyi de enioma bi change enti metena se na me yankasa metuhu anamon se de be ya benya me empire na ma soro ne back sa na se NPP aban odi for spiritually no so peni wo Ghana ha be ka se wadome NPP party I just won ba na ase be pacho ansa na party metini asan gina na so bi mimbi sa se wo yesunsun mu ni pen D4 ba ko betimi sore gina se NPP party no sunsun mu ma dome party metini be de bi amana ye ana ebiana sa spiritual mind ebiana on NPP for starting nante ye ne ebia wakoma ma NPP saa besi enne ebia na wagidin ama yehunu hye wedie oye NPP ni prophets wedie oni NPP for the nam eti saa nipa no ewiase nyina hu ni se saa spiritual man ni NPP ni na se problem ba no mo the way your mo solve problem na obetimi aye bibi amana affect party enti ene de no doubt ana odifo nu masem tibi bokuro nyina odifo ba ko nu masem enyam yenu enu odifo ba ko nu masem tibi bokuro ni nyina enti ayonko fa da mo ntem no ene do betimi agina so akese party 2028 Ghana ye besan akwakoto aba ye man John Dramani Mahama ebetina kodanso
ne ye hu se wo ye ne se ogada asofo pa ene wo muhia ebo mpaye ene ade se ne wakasa spiritual NPP party na eda fom wo hwe 2028 ye besa akoto aba Ghana NPP ene NDC sunsun for sen na me matede mawo sunsuma fem no still na NPP ni omusunsum no wofo yeah 2028 no muntimi mpega men ka so muntimi mpega okay omusunsum wofo to mo working it out okay apart from that no me nindi ebesi biem because NDC spiritual side na bomber ana NDC for omo your spirituality peoples ade NDC for betimi aye wo sunsum NPP ntimi ye wo sunsum enti se NPP free se opese obefa na konwa menini ni how ni problem bia na mom ni spiritual side ni emmere enti ommo modin se ni sunsum na mo tuo no ebegina asa no one was saying before asa odi for say no mami nka me dinchiro me ntwa wa no one say last 2016 right ana NPP friends Ekufuado esa be fa 4 years ne kan the 4 years to 8 years nipa ekoto aba ma NPP fo honam afema semo nipa ekoto aba ma NPP fo na omo be fa 4 years ne kan 4 years no sa nipa na omo ana moto aba Noma NDC fo nyaaye a wo di lusu ye no sa na mana no munya no mudi wini ye Rese wo mo kodi na na echi wo mo na twe mo be se kodi NDC fo de chi enya sa na me pa kire ba me pa kire se bibi wo ho ese se NPP fo ye de eye enti me person che say still hope okay still hope because that mana NDC di lusu ye no one no de wini power okay so what you say enti na NPP for adwuma ese so moye na enti said man say ama NPP for omo entimi emba power NPP for adwuma ye sunsun ni physical nyina omo adwuma ye sunsun ni physical nyina but spiritual side de NDC de waboma but sunsun mo physical and spiritual NPP for ewa adwuma ye enti ese so moye adwuma honorable Ken Agyapong Agyapong yi ni pebia was sorry Emma NPP like oye titiri wo NPP mu pa ebribidu na ka me say one asofo wo Ghana ha e won tawantawa ka krefise na o kasa biti asofo enuma bi ahoye ono e president ba flag bearer ama NPP Dr. Muhammadu Bawumia so ono so dinamu dendende abra ye ba beto ba 2024 no okwa asofo so yie pa edu ba bi ko mu se wa pa ko ra confident e ma Ghana fo kaseti ya se kramoni de nka confident de okopɛ den wo sa penifo mi no betima ba se sunsun from no bibi hye wo so enti wo mi no ntimi nka mo ma party ni nyina na e beka so mo spiritual attack na omomi enu de sunsuma from de sade honam from siye ye ne sa na sunsuma from city but I can hear san ka bia ba ko be de spiritual back no e be tai ba ko achi but to me enti ase ni ho en found say wan kase wonye tumi no ba betimi asole etia etu afrade so ebi si wo bible mu e wo Solomon side so ati ase enti en found say we betimi asole etia ni nyo spiritual we betimi asole etia ni nyo spiritual and dey a must se ye hwe ne ye ni so ya ye beka se honorable Ken Agyapong wo hye dan ji sunsun se mu bisa but o hwe Dr. Muhammadu Bawumia o ye Muslim o mo fast na mo ye nyina wo ye bi ye beto abe o ras of them o ra confidem enti wo bi o ye Muslim a wa ben ne ho sa ne betimi ba se sunsun from me o bi betimi ato ahye so amana ye ya na se spiritual attack betimi akọ so ma me hu ni ani ka wo ani an ka won ka se ye wura ka ne Japan on ji sunsun se mu ni ma ne ka kire wo ye de bi ye wura sunsun ko nsrahe o de bi ewura sunsum ko pe bibi ba fi de bi ya twiye tuo eto ye kon ho ewura spiritual ekope na mba fi ewura sunsum twituo eto ye kon ho ekotwitwaje obi
enti ye de koso asase so nsuo mawiem nyina yini ye po bi a oye spiritual person pa ye wura kedere Agyapong oye sunsun ni papa ye wura kedere Agyapong ono sori na osori mbre bi etwemu no me nka bi mane de na osori etia nkrofo a omu se oman no afanya medwuma so se oman ni bu amanfo bre esisi amanfo gye omunjapade efro omunsem eno no sori tia but wan sori entia edifo ana wan sori entia nyamedwuma e wo oman ni into a spiritual man krachen ba wunya okay me na me ka kire I say ne hu ne so na oni me se oye ene de o protect ne man o free se asofo ni bi say oman no ofiri se asofo ni bi ebu nkrofo bi enti omo no sori editi awo mo na nye odifo a wote manim a wo ye wadwuma yi no sori ti awo do say affect ye nyina ye de but no oye de oye okay yeah ne wo ye no eno affect part no spiritually bia there be ono na be affect no but enye NPP okay ne bi mo so e kan se honorable Alan Kodochemantin ade se NPP fo asa akwakofa ne de number party no bi ansa na party betimi na so bebre so kasa se Alan na ne sunsumu so tumi ra menyam ni misa se Alan sunsun from oni NPP ntam ete se wo sai mo party ma party de be se na so bi wana so obi wo dibere wa ade ma na so ofiri ma etosi tie obi wo ha ono ya wo ne to NPP the family nyina ya NPP odo NPP so kakra metimi akafa odo NPP enti wo yi ni free party baby a ema baby timi ye de echia enti so mo tena se no mo free so mba kofa na baby timi abo ya baby timi abo NPP pa so free so do makodi na chi na so do no e kan NPP party no asanka beboa enti e no kura no hwe no kura na so be kan ho beboa odi for ye de enkomo ni besi mesa o se 4 years a day ni my baba to be NPP o mo shebrete se next 4 years NPP shebre NPP de o future da da ye betimi awu obi abasase wesu na ewrade abode ni munyamfo but na de su ene ne ban bi ehye ne munyam enti NPP party ni wa ni munyam da but spiritual side physical side isu ni ban bi ne se so mo work omunya work omo no munyam da obi em so mo wa munyam da but bibi na nkoyie wase o ye che we de akaba akona ye fe ye che chamamuntumi ne bi mu kan se chamamuntumi de kwa ye comedies ase empenifu aka edi chamamuntumi chi ye ba ba chi wo mo enye nkofo ketwa sanity so so e bi empenifu ba sofa wow say we de men kono spiritual too much okay aban ko aban aba so what you say aban ko me na ma aban aba so enti free say sa toilet we ye na sese ye hweso ti ye beje efri party dada na ma free so ye beje efri musem na ye zo ye medidi bi enti aten say eno na e koso sa but me show bo say bibia bedadi okay me na me ka kire said ya manfo expect ya yakase ye bechi we bechi ya manfo aka me say bibia bedadi bi ne be me ka enti magana fo ye munye dey entu techrema na ye simple ekon ana NDC NPP omo ye enuafo omo timi kasa wo kokoom e ma ntiase ye adwuma oli fo wo kasa se utimi twituo to okon ewura sunsun mu kopenam de befi obi show na afi wo mu no se papa ya sama wo kan sunsun from me ehe na wadu level be na wadu utimi mu sane ma binyina e ka obeyiri pakora no se what is that question man here is say yeah starting sunsun mi man dem nti na mesro okay asam koto we asam koto akra ye ka sunsun mu de ye be bi ewura be bi ye pia we kra de so ye de we ye koto bi ameka ye ba sunsun masam de obi em organ ha say spiritual zura it is a time to akwa band so ne de minko ba bi akra it is we be so who say
when you say okay, say spiritual zone like who was be a spiritual IGP, who be say be a spiritual as a spiritual one for titles ni na but you won level no say get odi for boy. Oh. Abrabọ na ye bo no. Adwuma bi a wo ye bia na ye de ho abodi eye de e de ma wo. Wote ho a wa hyehye fefefe ya sɛ de wa no wese a de mi wura de me fa hai. Ye hwe wa obo so betimi ama wa bodini. Betimi ama wa bodi sɛ contemporary. Eno ye obodi mba wo bo ana obo so ama wa bodini. Me nso bodi mo a me bo wo sunsum na sunsum ama me ya bodini. So what de me ka. Enti me nkrofobitimi ka sɛ mishia so for your spiritual mishia so for your spiritual mishia so for your spiritual mishia so for your spiritual. Ya body bebre ba nkrofobi wo Ghana ha wo wo ye sofo sɛ da wontimi nhia no spiritual da. Asofo ni bi timi be kyerɛ sɛ o ma ben nti wa ben nti obobo asofo a wo hia mu sunsun mu enti wa mawudi ana kyerɛ sɛ wo no unye sunsun ni ba wo me obi anim ba nkrofo na sa asofo ni timi bobo omudi no sa nkrofo no spiritual o petrol spiritual sa da mu nhia wo ya odi fo nse no betimi aboa yen amaga na haye gwa so obi asunsun mama sa wo so a great man of God ana wo a great confo a ntimi nhia obi ni mo spiritual da onu nhia ne da obi nim dabi omo ba bi omo rank wo no ye nhia wo mo eto obi betema platform si wo hia obi na ntimi hia obi ni da apostle Joseph papa na wo ye ka so obi betena Ghana hase ono no nyankopon apagya no owani owotumi a wo hia apostle Joseph se wo petro no hia na meme se wo boa sankrofo no yemu wo ezo mo sunsu omo wo level bi kro mo ye hia wo mo okay so what you say ba yenya yenim sunsu de ne ye ne yenkasa ye ne yem behave enti mitie dana mitie konfu bi ana o ka papa ne ho asem apostle Joseph kantan ka wo se ya se wo hia no wo na me so boa sa papa no untimi hunu ni da ba physical level ba spiritual no ne level no untimi hia no ono spiritual bi obetimi ni ne hia ele Moses no okay Jesus ene awurade na nkasa kasa kese wadom suko baby a wadu no ekwanwa so what you say enti wo ye sofo na nane kire ya wo ba yo ministry krandi ATS wo ministry wo say dabi spiritual e one level e step untimi fiti prekope entra enko e just a 1 step 2 step 3 step 4 step sana spiritual tie enti se wo nuru wa untimi community papa no Ghana hanso se minimo bia we bi star papa de level be share papa no se o petro we share papa na wo petro we shi obi ni okay I say ye na sofo obi ni mu odu huhu ba asem na maka na menka bi aro defo obi dum su ye ni pe bia ya na Ghana fodo na hyeda ni numa wo ye ni ye ebinim na nyindi but ebinim gidi bebre nya na so mfaso una wonya na so mfaso me ya metie nya nipa nyina na begime adi wa wotie nya nipa nyina na bepa wasem enti obi na nyini ndia nipa no opinion no but obi so gidi so far no ese Ghana ha so fo mienu a wabo mudi wo mu na sunsum fo mo ma ben pa wo ka se obo wa fe na wasori nkranya 8 years wasori nya enfie dodo a wasori nya eno na che sunsum fo ma mode anwa yes of course odifo obi ntimi nya tumi no na bia wonti asori me ye hu ne na so wo hyekyere wo yesusu mu ma eno so e oh I know okay spiritual obi nti asori but what a song yeso nipa ekoho ni nyina te se church so what you say nipa call council eba obekọ no waboa nipa asa ni nyina ya sorry ni nyina aye church but me can a sorry pc me can time I was starting nyamedwuma ene mmere dodo a wadi wo nyamedwuma mu ene na megina so pa asore ne de megina so de ka asem keke megina nipa no mmere dodo anytime anyame frɛ wo ene nyamedwuma a waye ene din a wagye e wo sunsum afam no
ɛno na kyerɛ sɛ wobɛtumi amitiwe wontumi amitiwe wobɛtumi amitiwe wontumi amitiwe nti yɛn sunsun no sɛ yɛyɛ nam a yɛn asɔfoɔ ne yɛdiifoɔ yɛhu wɔn no ɛnyɛ bi ne nkwaraa Odifo yɛbɛda ase for final words to dwama na afei yɛfa is deɛ mɛka kyerɛ obi biara sɛ obi biara mpa ahobambɔ obi biara mpa yɛrɛ na obi biara mpa sika asɛm a bɛtumi aka kyerɛ obi biara Odifo yɛda ase abusua yɛne Sumiura ena atwetwe enkomo no jataba saa ena odi behu no ewo media no so odifo number ego screen no ase betimi afa na wafre na no atwetwe enkomo we so obeja comment ewo video yi ase e dia mama eye too much gh ya no me subscribe button no so now the bell na ka ho se na be na upload no to mako the first person ya wonsa ebedi kan akabi all the social media handles ko a eye too much gh ho so o follow no subscribe no like no wa share na wo me be so enye bi ahwe that gold any mudi macro